Peuple haïtien, Haitian diaspora, the Haitian diaspora. Pay attention. Tendez bien sa m'bral di nou. Let me start with the Creole. Let me tell you what the Article 56, qui t'aime dou sa ATIK 56 dit, alors que, même sou pa kompren sa kap fet nan pays, hein, mais ou gon ti connaissance qui est kap kaze pays, hein, la wa kompren ATIK 56 na. Even if you don't understand or know what's happening in Haiti, but if you know about the Article 56, and you know a little bit of what's happening, even if you're not deep into politics, but you know who's destroying Haiti, the Article 56 will make sense to you. Article 56 dit, nous ka mette étranger de yo sous territoire république là, les yo interférer dans la vie politique pays ya ak nan ka la loi déterminée. Ou parle créole? Créole parle, créole comprendre. Let me tell you about Article 56. An alien may be expelled. When they say alien, you already know is a stranger, outsiders who are not Haitian, may be expelled from the territory of the Republic if he becomes involved in the political life of the country or in cases determined by law. So, you know who's destroying Haiti. Ou kon ki es kap detwi Haiti. You know who's making decision for Haiti. They are the same people that have been creating insecurity in Haiti. C'est même moun sa kap kreye insécurité pour Haiti, et puis kouyen même la kay payo, nan nouvel description, li marqué que Haiti gen bandi, gen se insécurité, et puis the people who doesn't understand what's happening in Haiti, they are reading the headlines and the news, and their news are saying there's gang members, there's insecurity, when they're the one behind the insecurities of Haiti. So you must understand, fok ou kompren sa ka pase en Haiti, se pon bay ki piti, fok ou ta gonti intelligence pou ka konen ki es kap detwi Haiti. Pour commencer, Haiti pa vez arm. To begin, Haiti doesn't make guns. So the guns doesn't come from the airport. And if the guns come from the airport, you need to be concerned, have major concern, because you travel. Zam pa ka pase nan airport Haiti, alors que nan airport, alors que si zam sa yo pase nan airport, ça ta fait faut ta concerné pour konnen que pour ki sa zam ka pase. Et nous connaissons que zam sa yo pa pase nan airport, c'est nan border yo avec côté ap soti, hein, parce que si yo pa fait en Haiti, y a sorti un côté que l'on regarde zam sa yo, c'est zam que ou dans la guerre américaine ou dans tout l'autre côté et puis qu'on y arrive en Haïti. Faut qu'à penser. Think about it, people.